Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Tirelo ka Women's Day o postile picture ga gwana le Mpumelelo gomme a re happy Women's Day. A bontsha ile gore o e celebrate le Mpumelelo gomme be ba kgahlisha ile ba babedi. Gomme di followers tša ga go bana monapa ba botšiša ba a ka ba ile gore tirelo ne le mengwa ga meka wena o feta Mpumelelo le go ba Mpumelelo o feta wena ka gobane age ya go e bontšha o kare e godimonyana bjale ke re a re tlogeleng tirelo jwale ona tše le leng gore le a di dira le dira ga kudu ye le dirang ga la tshwanela go e dira tša mengwaga dire gore selo ge e le gore tirelo ko mogolo goba ko monnyane Mpumelelo o mo ratang tša le ka ona mogola ebile o amogela lerato la bona ore ba tlo fihla gole ka lerato leo ka ge e le gore ba ke tshepa ka gare ga lerato la bona le ge e le gore go tlo ba lo e leng gore o tlo kwa bohloko ka taba tša gore go tlo oketšega o mongwe o tlo no bolela makare yena ne a ntše a tseba gore go diragalang ka gare ga relationship le ge e le gore o tla be a sa tsebe gore go diragala eng so Mpumelelo napile ba mmona etswa ka Muti shop a ke tsebe gore ba ile o reka eng ka gobane mola be a letša koša motho o postile a mo tšea video nna go ya ka nna be ke ipotša gore ko mongwe wa family ya go kgante ke ba bang ba balatedi ba go ba e leng gore ba mo rata bana ba re mpana gana gore Mpumelelo be a ile go reka a noga gore Vuyokazi o sa tlo tseba gore ke nako mang jwale ke re nna ke nagane gore Mpumelelo a ka dira dilo tša mohuto ka ge e le gore le ge e le gore o lole le Vicky and not Vicky le ge e le gore o lole le Vuyokazi a e re gore a ka napa nagana dilo tše dimpe gore a ka di dira Vuyokazi se a ka se naganang ke gore ba ka boelana ka ge e le gore lerato la bona le tšwa kgole gomme a change-ago mekgwa ya gagwe bo Mhlophekazi ba boa ka gae mara ka ge e le gore o nyetše le gona a ke bone e le gore tabe o ikatle ya diragala gape eno ba e le gore ga ile ka kwa mohlomongwe ba etse dilo tša gagwe tša madlosi ka ge e le gore o boletše gore yena ke yena motho wa moya maybe ba ile go reka dilo tše e leng gore di tlo mo thuša mo ditabeng tša gagwe tša semoya and then a kgone go tšwela pele ka taba tša gagwe tša badimo ka gobane o re ke yena motho wa badimo and le bontšha le gore le yena ba ba moseleko ke yena motho wa madlosi so ke tsona tšeo taba tša Izingani's Temple. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.